Dan, dragi prijatelji. Prošli video ja sam pričal u rogač i ali naravno nisam napravil vama video. Vode skoro pola litra vode, a toliko smo napravili negdje oko jedan rogač, to je dovoljno za pola litra vode. Sad stavimo unutra i naravno kuhamo negdje oko 20 minuta. Sad ćemo čekati da se kuha i onda nastavimo dalje sa videom. Naravno, u prošlom videu sam ja rekao točno sve ima od vitamine, minerale, karbohidrat, proteine, sve sam pričal u to, ali nisam napravil baš video kak se kuha, kak se daje. Sad evo, ja ću vama napraviti, kratko će biti, zato ima dosta video na to i ništa više. Evo, gotovo. I sad ćemo napraviti sok od mrkve. Ja vidim da je moje ptice su počeli novi perja izašli, znači da počne njima promjena. I onda ću ja sad napraviti čisti sok od mrkve. Ja sam maknul ove posude za piti iz kaveze, da oni budu žedni. Njima dajem tu vode. I naravno taj ostavim negdje oko 12 sati da se piju. I nakon toga maknem i stavim njima nove vode. Naravno ja ću primijetiti, gledam njih, da li oni piju taj vode, ne piju, da li su oni željeli taj piti, ne. Ako ne pije, onda napravim pol vode i pol sok od mrkve. Možete sok od mrkve, možete ribati mrkve i presjediti s rukom ili možete s mašinom. Ja ću sad sve napraviti, samo ću napraviti te mrkve i onda presjediti i dam pticu. Inače, jako je dobar taj sok od mrkve, inače za promjene perja. I naravno ja sam napravio još jedan film kad se tiče mrkve i kako treba njima dati. A sad baš ću napraviti sok od toga da vidite i da dam moje ptice piti. Inače, jako dobro za promjena u vrijeme promjena promjena perja i jako dobro kad je vrijeme parenje ili umnožavanje ptice kad počnu pariti. To je jako dobro, podiže imunitet i podiže je spremnost mužjak za parenje. Također podiže spremnost je ženska za paranje. I naravno od toga jajca su jako čvrsta i najvažnije da je jajca oplodna. Svake jajce 80% da će imati mladunca. Plus toga ima dosta toga za taj vrijeme mijenjanje perja i za vrijeme oplodnje. Film, ja ću napraviti niz filmova u bolest jetra ili liječenje jetra kod naš dragi ptica. To je sve od meni, pa nadam se da će biti dobro i jasno. Evo, sad kad ovo završi kuhanje, evo, ja ću onda idemo na kak se priprema i rogač i kak se priprema sok od mrkve. Evo, idemo sad, idemo ponovno. Evo, kad je rogač, sad sam kuhal i ohladil, idemo sad presjediti. Evo, presjedimo. To je otprilike pola litra smo napravili. Evo, kad smo boja ima. Evo, on ima skoro smeža boja ima unutra. Evo, smeža boja. I tak njima stavimo u posude za piti. To je dovoljno. Malo njima stavite, evo, zatvarajte i onda tak njima date 24 sata. Naravno, on prije toga mora maknuti vodu barem 2 do 3 sata da je on
žedan da može piti taj vode. Znači to je jako slatko i jako dobro. Možete vratiti na prošli film koji se zove Rogač. I onda možete gledati točno šta ima od vitamina, proteina. To je jako bogat sa vitamine, minerale i kalcijom. Mislim, svašta ima. Gledajte ovaj prošli film samo čisto u Rogaču. Nakon toga možete kad ste kuhali i bi bilo poželjno, dobro, jako dobro, recimo rogač koji je kuhan, sad je mekano zaribati. Kad on je suhi, onda je malo teško zaribati, ali sad je, kad je kuhan, onda je mekan i onda možete njega ribati. Evo, i kak je on je prošli video, ja sam se mučil, iskreno govorim, ja sam se mučil dok sam ja njega ribal i pazite, ima koščicu unutra. Evo, ribati njega, je brzo se riba, evo, ribati njega i kak je lagano se riba i može više izaći kad ribate onda taj rogač. Evo, možete ribati, evo, se riba. Evo, vidite, kad se riba onda više lagano zaribati kad se kuha. I ne zgubi, kad se kuha ne zgubi on svoj proteine i evo, vidite kak je unutra i onda ovo se stavi na jelo ili kad se kuhate jajce, možete i ribati jajce, jajce se riba na sitno i onda možete ovo miješati u kuhane jajce. I možete miješati u pate. Pate, ja sam napravil isto video u pate, kak se napravi pate. I još može recimo imate imate u dućan suhi pate, tu je miješano sa suha jajce, ima unutra neki unutra ima neki jelo od ptice i možete tu isto njima miješati unutra. Tu je sad kad se tiče rogač. Evo, dragi prijatelj, da ne zaboravim koje je najvažnije za sok od rogač. To znači, tu je u vrijeme kad ne smije tu nju davati, jer se tira nju za parenje. Znači i mužjak, to znači budu oni imali više volje za paranje i onda pusti mladunce i njih ne hrani. Kad ženka ima mladunce, ne smijete ovo njima davati. Smije kad promjena perja i kad njih pripremite za paranje. Ovo je jedan od najboljih kaj se tiče i paranje i za kad u vrijeme promjena perja. Evo, hvala svima, ovo je sve od meni, pa se vidimo u sljedeći video koji će biti sok od mrkve. Možete onda pratite film po film, video po video i naravno ja ću vama napraviti par video kaj se tiče liječenje bolest jetra. Hvala svima i vidimo se u sljedeći video. Doviđenja.